Hello everyone, Kardom, and welcome back to my another cooking recipe. Dan tu kalau mana nili channel lo, welcome lo. So, arjiding halo din ini thom tolan din nali tumhana recipe ako nang keman pipe thu ba vlogs ta lason pada jaya so si bana ko lo atho sumare ba exam suli bo ma hindi la tumhan serhan lo than ro ma nili vlogs video ba ge selamo de lo vlogs lo recipe lo hindi selamo de lo. So finally pinian ke juda lo. Masih nari tumpanta aku ekdom cumesen recipe nachi share pon ipu blog nari tum thumbnail long theglong kita chini po a picture ke theglong mana chini po copy recipe ma asinon ba ke la hanjang pen lang ok bok bok kitun le lang ko tulana nili thang restaurant style to dhaba style to la chini do de nili ke nimena style koson mani kichumi la sosi nili tun pon po la penali tunta nang dunin noi la pen hidi kapre hormu ke jo uye so na velo la kopi mani lo do la easy ke long jo ke hormu hidi la phai sini la phai be situn pon po la pen number kalam ni jelo o bang fry pon na o ka bang ke la dak su do jo ta inti thermik patim nang lang ok nam ép pin này đi inti là hết tai pon pelang ho lang ti tai pon na angke ko tai pon thona thermit actually mix pa mi na jang thu ke already aso lo sorry sina bang ke hasuna so to bom jo na si iban ke la bang lo fry pon eto lo nambang ke bang le fry pon lo na ho la pena pu offer ba mapu de di hala ko pipi na te long dunia se non hala hanjang bo bo hatin ke la hai ko ji ta do la hai ko dam thai sina ba la pu fry pon bom no na la hello jo hanjang bangke hanjang ki ik pensitun ni pulo hanjang ki gabedet mal hanjang ake et pulo ja jang et pensitun pon po hello hanjang ke la non tak ni pon et po do na ni la an so ana cholo ong chuna dai la sila lom so nim lang pang duk lang pulo la pen la doan ta ki koi sai de lo bok bok harsun ke er la phai ta koi et pe di la pu apum ba pu leb dak dak pilong te di mane peni de pu pya lo aplak to soi pu mati di alla pason to soi pa la hu po he ama se la plak dak dak po ke grinder long koi de pu lo la ke koi ki pc ki chumi he di hala son ta chumi lo bos ta son ma ka alap duroi pu ja lo ama se la son koi pon de pu lo grinder long he di se la apumat jogludul ke tep der klui po ama se la lep chet chet le di la son lep chet chet lo long te tep da prang po bujalo tang la ka harsun ke lep tang lo ke la ke hanjang bang ko tang alo hedi la so dim tholo ni li cham chilo la dak ma si kitar kal de met di dak ma si bok bok bang ati de la koi de la si doana ki koi ne han anda koi lablo harsun bok bok
เป็นหันจางถ้าก่อยไทยล้อปัดเต็บไทยล้อแล้วจะนอนบ้างกี่ละลังออกไปไฟดูลังปัดสุดดูลังแล้วเทไฟปัดตังปมปมล้อออกบ้างเห็นดิลังปัจจิตปาไม่ล้อปักเร่งพุ่นมาดีมาฟรายเมเซนล้อแล้วเป็นออกตากิเทสิลงรุ่นจิตกิเทลุปลงทีดีแล้วสนหันจางเป็นกิตุนเห็นดิชูไม่ปิโลมันในจางมูเป็นกิตุนนะบ้างเห็นดิแล้วสนนดูอันตาฟรายตังไทยเลยจ้ะเป็นล้านเกดากิปิดุเนียเซงันล้อฮาร์ซอนเกอร์เกก่อยตังฮาร์ซอนฮันโซบิริกเทสปัดบกบกเกก่อยตังหันจางเกก่อยตังแล้วเกมุสลาดูอันล้อส่วนนนบางเกดูอันตาทิกตังไทยล้อแล้วเป็นนนบางเกออกบางสีอาหารบางสีเกรวี่บางสลัมปมปมเลยดิออกดูอันตาฟรายตังไทยล้อมาดีแล้วเกออกฟรายตังมังล้อanke lake masala dak pidunian lo doan ki pidune de di jira dhuniya garam masala fish masala la cholo ke la banke pomu pen ke koi por lake hanjang ke koi tang lo lake bok bok ke koi tang harsun ke koi tang harsun so ke tok tang tespat ke birik akreng hedi jo son birik akreng la ta pidun pon ke dak do paspura ta pen nombang ke dak le tun ponang la ok fry ke rehi lo kapre ke rehi ta rire lo penjang thu ta laan lo jo laslum ma ke start nang tun ponang selam ponang hode pen kitching sita ke pi ke la harsun ke er ke koi tang yo la te pata piduna la pen ke harsun ke er pen te paran to lang yo la pen an ta segring nang ho la pahai pen si ceman po mula oga hana gravy ke hedi numbang la tun pon ena numbang ke la pena segring lo la pena bok bok ke koi tang do dak pidun dena ho oh hala darke Apena segring no mati di la seno na banke la pasporon pidun na anke rada hason su ke tok tang pidun de la mati di ada pidun de na anke la birik ketom da pidun na jo anke la ingoi pame po kedak mustola pidun nei dola apena la ino a color da bang hol mati di asap to gas me di bang pabi hoina anke la ingoi pame na ho kita kedoan masala ta jok enang non ho garam masala jeera powder dhania powder red chili powder kita ke inti noba ke tharmit ke fish masala doan ta mix pamina anke lake mo gravy ke chemani phanlo la sohan bangke chula phai la itha ang se da chumi pi sondi ke gas ame de bang sap pathe thu hoi na pena an pa klong nang la ho ajang thu nang pachon set ana color an di bangke la bangke ajang tu pura nang som lo lasno na bangke la anjang ke koi tang le dumona ata pena ana por anu na pena por anu tang lo plong te pa ke lang dumut ke lo na ala ara penta jang thu ke bang lok lo jo non bang ke pena aji ding lo pot ladak lang bang le dungun tuna so lang pise ke lok ma plong ti la pom jang mu ke do pot amas ke lang bang asap so lok ru son lo ladak se hiru ibin le de ke la ke pena por kup chek lo nang ke asno bang ke pena an ka klor ji ding lo pot la se han bang lang pon thulo na jo anke non bang ke ok bang le jok thulo nang ho la masala an ke men pa milo mati di la ke half fry ni li ka ke fry ho full fry kali
la cook to check lo na la senon ba han ta ki men thuang deng lo pot alang ta the bulu jo lai no are rai jang thu sona color da bang lo ke ready mosola color lo la pen la dang ni lipidon han sorvo jola so han sorvo se di ekdom rodni lo akang do han sorvo di la pen han lo han sorvo ke jok dun ni in angni mang nem pro dunia la hai dute bisilo di kang ni meji stan bang dunia por gali det mir mi dhua por gali de ma di amasi la han sorvo se ki pidun lo la ta ingni mesen Bagi finally han bang men elo jo lain tha gravy do hoilo di Hello everyone, nona bang ke hala chutu ta thai lo la pen thana chi share kori lo chumi chuno sita nili mena se tun lo la pen nili dhaba style restaurant style kali pasam na ki chumi la phone se tun lo pen an thana chi share kori lo nalu tun se recipe na ning dok lo ke like pi noi comment pi noi pen nalu tun ta chutu ning no chasala ning na konten pini da sing to ning po kata go hata ajo ki me ku ba bye bye